twese ntituzokwemera ko dupfa nk'abanyekongo. Sha abantu bagabo bakitwa nk'impene ukunyene, hari abantu b'abagabo bakanura. Iki ndakibabwire ntimujya mu mukondo ya zose. Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure mwe rudende bashyiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gatondo ko kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi kwigenekerezo rya 14/2026 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko birabera mu misozi miremire ya Haut Plateau muri territoire ya Fizi, cyane cyane kuri axe opérationnel Mboko Nsambukuma Abara Puezero. Akomeje kugaragara ibijyanye na instabilité persistante nk'uko bigaragara, bikaba rero biri kurwana n'imirwano ya hato nato. Turaza kandi kureba ibiri kugenda bivugwa ku ruhando mpuzamahanga ndetse na politike, aho Perezida Felix Antoine Thisekedi Chilombo yagiranye ibiganiro n'umuyobozi w'agateganyo wa MONUSCO, aho rero Madame Viviane Van de Pel baganiriye birebana n'ibiri kubera mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. Turaza rero no kumva uko bihagaze ku mirongo y'imbere y'urugamba, turebe uko imirwano ihagaze. Turibuze kandi no kujya Ibaraka, aho rero umuyobozi w'ihuriro Coalition Nationale du Peuple la Souveraineté du Congo Muri William Yakutumba yatangaje ko hari ingamba nshya zafashwe bijyanye na situation ihari muri ibi bice byo muri Baraka. Turaza kwinjira turebe ibiri kugenda bitangazwa ndetse nuko page ihagaze yo muri ibi bice kuri axe Fizi Baraka. Turebe rero ibijyanye na VDP wa Zarendo biri kuvugwa ndetse turebe nibijyanye na operation ziri gutegurwa na Fardc mu rwego rwo kwigiza inyuma M23. Turaza kureba rero byimbitse byinshi kuri ibi biri kugenda bitangazwa ndetse binavugwa. Si ibyo gusa kandi turaza no kubabwira ibiri kugenda bivugwa ndetse n'ibiri kugenda bikorwa bijyanye nuko M23 yabiri gushaka kuvugutira umuti drone za Fardc zimaze iminsi zirasa mu birindiro bitandukanye by'uyu mutwe. Ni muzero tubane kuri page ikomeye yanditseho amakuru atosuye arabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka dutangure mu buryo bw'iramvuye inkuru yacu. Ndatangira nkubwira ko mu gitondo cyo ku munsi wa gatatu w'indwi kwigenekerezo rya 14/2026 umutekano mu misozi miremire ya Haut Plateau muri territoire ya Fizi, cyane cyane kuri axe opérationnel Mboko na Mbukuma Abara Puezero hakomeje kugaragara ubuda bijyanye n'umutekano muke bijyanye n'uko ari kugenda hagaragara ibikorwa byahitandirana cyangwa se udutero shuma bikorwa by'ubutasi ndetse n'ibimenyetso bya infiltration enemy, bikaba rero bikomeje kugenda bigaragara. Turebye rero tukareba situation tactique generale, ndakubwira ko amakuru ari kuva muri roko informers ndetse na undercovers by'ubwariko bijyanye n'igisirikare ragaragaza ko coalition Fardc ya AFC M23 twirwaneho ikomeje kugenda ikomeza moavre de renseignement cyangwa se ibikorwa by'uburyo bwa guerre asymétrique, guterga ibico ambiscade, kwinjira mu baturage, dispersion ennemie civile, gukoresha imiyoboro y'ibanga yitumanaho communication clandestine. Ku ruhande rwa Fardc hari dispositif defensive ihagije. Kuba rero hari ibijyanye no gutangira kurasa byatangiye kumvikana mu misozi, bikaba byateye inkeke abatari bake kuko byemezwa n'amakuru ahurizwa no ku igitero cyagabwe ku cyumweru ku igenekerezo rya 11/2026 mu bice bigenzurwa na Fardc yitwa Nambukuma Abara, cyabaye ingaruka za composition des plans de défense. Abasirikare bane ba Fardc bahise basiga ubuzima nyuma y'uko umwanzi Akoze attaque cible yitwaje amakuru ijyanye n'imiterere y'ibirindiro bari barimo, inzira zo kwinjira no gusoka, Kuraxi de l'Opri n'imibare y'ingabo zari ziraha. Ibi bikaba byarateje perte opérationnelle significative kandi byongereye impungenge kuri sécurité interne mu ngabo.
kuwa mbere kwigenekerezo rya 12/2023 habayeho ibijyanye no kumvikana rw'urusasu muri komandoma ya région militaire ya 33 yo iravuga ko abasirikare bakuru ba Fardc bakomeje gutanga itegeko ry'uko bagomba guhangana n'umwanzi byashimangiwe n'impungenge zari zisanzwe zigaragazwa n'abaturage. Ivyo nakita ko ari différence du contre renseignement militaire. Nubwo rero uwo musirikare bivugwa ko yafashwe akoherezwa gukorwa iperereza, amakuru aravuga ko hari risque de ingérence mu iperereza bitewe n'imibare y'ubuyobozi bwagaragaje. Kugeza kuri uyu wa gatatu Fardc iracyafite contrôle partielle du terrain, ariko nta avance tactique majere yabashije kugeraho kuva mu ntango z'uyu mwaka wa 2023. Hari kandi position abandonnée mu bice bya Minembwe, Miyenge byafashwe n'umwanzi. Nkuko bigaragara ko habayeho resistance significative, biragaragaza ko ikibazo rero gikomeje kugenda kiba kibi cyane. Nkuko bigaragara kandi bivugwa ibaraka naho harandi makuru akomeje kugenda ba mu gihe umutekano ukomeje kuzama mu mujyi wa Baraka, ari kumvikana amasasu menshi, akabaho ubusabuzi n'ihoterwa rikorerwa abasivili. Umuyobozi w'ihuriro Coalition Nationale du Peuple pour la Souveraineté du Congo Muri William Yakutumba yatangaje ko hari ingamba zagiye zifatwa kugira ngo haboneke igisubizo kirambye ku bibazo by'umutekano bimaze igihe byugarije aka gace. Ibi yabitangaje yabivuze mu ndwi iheze kwigenekerezo rya 11/2026 nyuma y'inama yihariye ku mutekano yabereye ibaraka. Uwo munsi nyine yahuje abayobozi b'inzego zitandukanye zifite aho zihuriye n'umutekano w'abaturage. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru Muri Yakutumba yasobanuye ko intego nyamukuru iyo nama ari ugushaka umuti urambye watuma abaturage ba Fizi na Baraka babona amahoro arambye, bagasubirana icyizere n'umutekano, bityo bagakomeza ibikorwa byabo bya buri munsi nta bwoba. Turashaka ko abaturage bo mu bice bya Fizi, Baraka bumva batekanye kandi bisanzuye. Inshingano zacu nk'abakorera bushake mu kurengera igihugu VDP ni igisubizo amahoro mu baturage. Ibyaba biva ku ruhande rwari rwo rwose, yaba ari Fardc cyangwa VDP, bigomba guhagarara burundu, nuko ya Muri Yakutumba yabitangaje. Uyu muyobozi wa CPCA yanenze bikomeye ibikorwa byo kwambura intwaro ku gahato, imirwano n'amakimbirane bigaragara hagati y'ingabo za leta Fardc n'amatsinda yitwaje intwaro. avuga ko ibi byose ari inzitizi ikomeye ku rugamba rwo kurengera abaturage no gusigasira ubusugire bw'igihugu. Ati nta nyungu ifite mu kurwana hagati yacu mu gihe twese dufite intego imwe, kurengera igihugu, kurinda imipaka abaturage bayo. Ndetse Yakutumba yatangaje ko mu minsi iri imbere ateganyijwe gahunda ihuriweho hagati ya coalition ayoboye n'ingabo za Fardc izaba igamije gukemura burundu ibibazo bya indépendante, kugarura icyizere hagati y'impande zitandukanye mu bikorwa by'umutekano no gushyira iherezo ku makimbirane adakenewe. Yongereho ko yiteguye kugirana ibiganiro n'abayobozi b'ingabo za leta mu rwego rwo gushyira hamwe imbaraga no gukorera ku murongo umwe hagamijwe amahoro arambye. Ku rundi ruhande, umuyobozi yasabye abaturage bo muri Baraka no mu bice bihakikije gufatanya n'inzego z'umutekano bagatangira amakuru ku gihe ikintu cyose gishobora kuba cyahungabanya umutekano. Ati umutekano si w'ingabo gusa, no w'abaturage bose. Iyo utanze amakuru ku gihe bituma hafatwa ingamba zikwiye vuba, bigafashwa gukumira ibyago. Nubwo rero amagambo ya Yakutumba agaragaza ubushake bwo kugarura ituze, isura nyayo y'umutekano muri Baraka iracyateye impungenge. Amakuru yo guturuka kuri Roko Informa zacu aragaragaza ko benshi batangiye guhunga berekeza mu Burundi, Ikarami ndetse no muri Tanzania bitewe n'ubwoba bw'amasasu n'ibikorwa by'urugomo bikomeje kugaragara. Abaturage baravuga ko babayeho mu bwoba hagati y'icyizere gishingiye ku masezerano mashya n'impungenge zishingiye ku byo babona bya buri munsi. Benshi bakemeza ko bikorwa bifatika ku butaka aho kuba amagambo gusa ari byo byonyine byasubiza icyizere cy'umutekano no gutuma amahoro aramba muri aka gace ka Sud Kivu. Uko iminsi igenda ishira, amaso yose ahanzwe
ibyo iyi koalisiyo ya Kutumbi izakora na Fardc bazakora ku bufatanye bwo kugira ngo amahoro agaruke. Hagati aho rero indi page dufite yanditseho amakuru akomeye arabana n'ububanyi n'amakungu, aho rero kuwa kabiri ku igenekerezo rya 13/2023 Perezida wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Félix Antoine Thisekedi Chilombo yakiriye ku cyicaro cy'umuryango wa Afrika site de réunion africaine Madame Viviane Van der Pelle, umuyobozi w'agateganyo w'intumwa y'umuryango w'abibumbye ishinzwe kugarura amahoro no guteza imbere umutekano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibiganiro byabo byibanze ku kongerwa k'umutekano ndetse no gukemura ibibazo ingaruka zabyo n'ingaruka bikomeje guteza abaturage b'abasivili ndetse n'ishyirwa mu bikorwa ry'ihagarikwa ry'imirwano ryihuse kandi rifite amabwiriza yihariye nk'uko byemejwe mu myanzuro ya Loni, cyane cyane mu mwanzuro wa 2773 w'inama y'umutekano ya Loni nk'uko bigaragara kandi bivugwa. Madame Viviane Van der Pelle yongeye gushimangira ko umuryango w'abibumbye wiyemeje gukomeza gushyigikira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no kurengera ibyimazeyo ubusugire bwayo, ubumwe n'ubwigenge bw'ubutaka bwayo ndetse no guherekeza no gushyira imbaraga z'amahoro zirimo gushyirwa mu bikorwa ku rwego rw'akarere. Ibi biganiro byabaye bukeye bwaho inama y'umutekano ya Loni yemeye umwanzuro wa 2008 wongereye igihe manda ya MONUSCO kagena inshingano nshya z'ingenzi z'uyu mutwe zirimo kurinda abaturage b'abasivili mu duce MONUSCO ikoreramo, gushyira mu bikorwa intego zashyizweho n'umwanzuro wa 2773, gufasha mu kugarura ituze no gukomeza gushimangira inzego z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibiro ni ibiri kwa mu gihe Roko Information zo zitubwira ko ari turukamo uwahoze ari perezida wa leta ya Kinshasa ndetse n'iki gihugu cyose Kabila, ubona yuko n'ubundi ubwoba bwabarenze magingaya, bafite ubwoba ko mabako yaraciraba igiye guhagarika imisazi iri guturuka hano n'ubundi ku kibuga cy'indege hano za Tanzania. Nakuvuga yuko ahangaha Karenyi iteganye neza na Kigoma. Ubona yuko n'ubundi nyuma y'imirwano y'abamayimayi ezuru yatumye abenshi bavuga ko mama 23 nayo yahita ikorofitiraho igahita igenda igahagarika imisazi iri guturuka muri ibi bice, kuko nibwo bari bugira icyizere yuko urugamba ruri kubera muri Sud Kivu ruri buze kuborera bitewe n'uko imisada abasirikare bakomeje kugenda baca kuri iki cyambu gihuza nyine uno mujyi wa Karenyi ndetse n'iyi Kigoma yo muri leta ya Tanzania. Wumva ko n'ubundi ubwoba ari bwose maginga ya muri aka gace. Yego Safari, nakubwira yuko nubwo iki gicuku rukomeje kuba bicyana, ariko nakubwira ko urugamba rukomeye usibye n'aha muri ibi bice rukomereje za Warikare, nyuma yaho n'ubundi drone zigiye muri ibi bice zigashegesha minisiteri y'ama23 aho magingo hatari hamenyekana intwaro zamaze gutwika kuri uno musozi wa Buhaya. Yego, nakubwira yuko MAP23 byatumye igira umujinya cyane, ikaba iri gusatira atuno dusozi twafatuwa nabukumbirwa na Nyenzira na Kibamba kugira ngo babone neza ko bagomba gusubiza inyuma MAP23 ikomeje kugaba ibitero muri ibi bice, kuko navuga ko izi drone bateye muri ibi bice hari abaturage zangije ndetse zinangiza minisiyo ikomeye cyane ya MAP23 iri kuri aka gasozi ka Buhaya, bituma n'ubundi bahita bakora operasiyo ikomeye, bafata utu dusozi twafatuwa Bukimbirwa na Nyenzira na Kibamba, kuko ni press strategique yo kuba basenya ibirindiro bya Fardc na FPR muri biriya bice. Nakubwira ko kubari batazaho izi drone zaturukaga zari zaturutse aho bita Kisangani. Ubona yuko n'ubundi intambara ikomeje kugenda isatira muri ibi bice byose bitewe
n'uburyo iri huriro rya Fardc rikomeje kugenda ritera ibitero, si ibyo gusa ariko bikomeje kugenda bigaragara ko gahunda bafite ari ugukomeza nyine kugaba ibitero kuri makumyabiri mu bice bigiye bitandukanye bitewe n'uko babipanze, ndetse n'uno mwaka n'intego bihaye ko bagomba kwirukana M23 mu bice byose M23 yafashe, bigaragaza intege nke zabo kubera yuko nta kuntu wavuga ko uri bwirukane M23 mu bice byose kandi aho isibaniro ry'urugamba riri utabasha no kwirukana agace kamwe aho baherereye. Ubona yuko n'ubundi icyo bashaka ni guhungabanya umutekano w'abaturage, kuko hano muri ibi bice bya Warikare harimo abaturage baripiriyemo bitewe n'uko drone zaharashe zagabye ibitero. M23 yabashije kuba bazirasaho, urumva ko zisa nkaho zubikiriye iyi M23. Bagana Safari, kugeza ubu M23 ni igiki cyase n'izihe ngamba yafashe kuri ibyo bitero za drone bikomeje kugenda bibangamira abaturage? Ni izihe ngamba zafashwe? Nagiye bakugaruka nko muri kano gace ka Warikare ni muri Nord Kivu, bahise bakora operasiyo zikomeye cyane magingaya muri muri iki gicuku cyane muri iki gitondo ni mu masaha y'ijoro. Nakubwira yuko n'ubundi Fatwa na Bukimbirwa ino misozi ikomeye cyane ya Nyengerana na Kiramba ku bazi muri biriya bice, ni imisozi nziza ya point strategique ku bigendanye n'imirwanire, biri buze korohera M23 gukontorora amadrone yose agenda aturuka muri ibice, kuko nakubwira yuko magingaya azakisangani ariho ibi bitero by'amadrone biri guturuka abiva nyine biza gutera M23 haba muri ibi bice bya Warikare ndetse na za Masisi. Urumva ko kuba bafashe bino bice hari icyo biri bufashe, ndetse nakubwira yuko usibye naho ngaho kuba abafashe n'utu dusozi mu mirwano n'ubundi barwanyemo saha gusa twimutse muri Fardc hano mu Minembwe. Nakubwira yuko kuba bafashe tuno duce twa Nakutumba na Ibara, ubona ko bashaka gukuramo na Ngonja. Urumva kuba n'itumba yose ubona ko ishaka kujya mu biganza by'M23 biri bworohe gukontorora ziza gutera ibitero muri ibi bice, kuko ubona yuko n'ubundi basa nk'abagaba bagaragaza ku duce tuzamo ibibazo bitewe n'abaturage batuyemo. Nakubwira yuko baribasira ubwoko bw'abo mu Banyamurenge. Ubona yuko n'ubundi ari ingamba nshya ubona M23 yafashe kugira ngo irinde uduce turimo abo mu bwoko bw'Abanyamurenge. Kugeza ubu kubirebana n'abahunguka bihagaze gute byo Bwana Safari? Amagenda nakubwira yuko impunzi zo zihunguka ntabwo bahungukira mu mirwano, abenshi bakomeje ahabera imirwano, uko bakomeje kugenda ahubwo aho imirwano iri kubera impunzi zikomeza kugenda zisunika zijya mu bindi bice. Ntabwo wavuga ngo hari abahunguka gusa, abahunga bo baraboneka mu mirwano ikomeje kugenda ibera mu bice bigiye bitandukanye. Impunzi zo zigenda zihunga zisa nkaho zijya mu bice n'ubundi birimo umutekano. Kugeza ubu kubirebana na deployment byo bihagaze gute Safari? Mu makuru ari nuko Ibaraka yakomeje kuzana abasirikare b'ibyiciro bitandukanye, abahibu, abanakonda, special force n'abandi batandukanye. Byo bihagaze gute kugeza ubu tuvuga? Ndakubwira yuko Ibaraka bivugwa ko ntabwo njye nari namenya situation ikomeye, kuko njyewe mvuga ibintu nabashije kumenya neza nacukumburiye kuko mba ndi kuri tere. Muri iri joro n'ubundi kuva mu masaha y'umugoroba ku munsi w'ejo biravugwa ko hari deployment yakozwe iri buze kuba haramutse imirwano ikomeye cyane bitewe n'aba-FDNB na TBDF wabonye ko birukanye aba-Fardc ndetse n'abawazarendo. Urwikamo rwatangiye kuba rwinshi, bazanye abasirikare badasanzwe ba Fardc Nakonda umutwe mu makuru kugira ngo nihavuka
n'imvurugutsanyo baze gukozanyaho ni KDDF na FDNB ubona ko bashaka kwigarurira Imbaraka kugira ngo bayiyobore. Ubwo urumva ninza kuvumbura amakuru ko ari bo babasha kuba bazi kuko haza abasirikare benshi sinzi nimba ari aba Tanzania bohereje aba KDDF cyangwa nimba ari ingabo z'Uburundi za FDNB zaje muri ibi bice. Amakuru nibamenya agizewe kandi afite gihamya ndibuze kubigutangariza abo basirikare baje. N'ubundi izi deployment zihora zikorwa ariko iyo nananiye ngo nabangaba baje nimba kugira icyo bivugaho. Kuzindi action byifashe gute Safari kugeza ubu ngubu? Nakubwira yuko n'ubundi axe zose imirwano abari ibitero bikomeye isaha yari yose n'amasaha y'igicuku urabona ko kose imirwano irarimbanije irakomeye kandi urusasu ruravuga kugeza ubu haba mu bice bya Makubara haba n'ubundi mu misozi ya Minembwe mu ishyamba rya Mikarati haba no muri Mwenga hose imirwano yose magindara ntabwo nakubwira ngo bimeze gutya kuko nagerageje kubaza abantu bari muri ino misozi ngo baba amakuru bambwira yuko gusohoka bitabakundira ariko imirwano urumva ko irimbanije mu misozi yose. Safari kugeza ubu navuga ko abazarendo bari kuba bakikangwa nk'abagambanyi. Ni nk'igiki kivyisha inyuma ese koko abazarendo bahindutse abagambanyi kuri Fardc kuko nagiye mbona kuri rezo sociale zitandukanye hari byo bamwe bakomeje kugenda bagaruka atabazarendo bamaze kwinjirirwa batangiye kugambanira aba Fardc. Byo bihagaze gute amakuru ufite na yahe? Ibi ni kwitana bamwana mu minsi yashize wumvaga ko n'abafardc bavugaga ko abo wazarendo bavuga ko abafardc ari bo bagambanyi aho babo bashinzwaga ko Fardc basiga ku mirongo y'imbere y'urugamba. Magingo cyo nakubwira cyo aba wazarendo nyuma yuko bamaze kwisobanukirwa ku busahuzi bukorerwa muri ibi bice urabona yuko n'ubwabo bamaze kubona ko cyane nk'abo muri ibi bice bya teritwari ya Fizi bakomeza kugenda bikanga abandi bawazarendo bagiye baturuka mu bice bya Uvira aho bavugaga ko bapfa ibigendanye n'imisoro bavuga atani iwacu iki bananirwa no kugabana imodoka bafashe ndumva naba barabikubwiyeho hari imodoka bafashe zacukura amabuye y'agaciro ku ruhande rwa leta y'u Burundi yari agiye kwambuka kuri kiriya kiyaga cya Baraka kuko niho bambukirizaga ayo mabuye y'agaciro aza gufatwa n'ubundi n'aba bawazarendo barayaburizamo n'ubundi ajya mu biganza byayo ntiwamenya ngo bayashyizeho. Ibi ngibi ni ukwisubiranamo kubera kudahuza nyine mu bigendanye n'ibiboneka n'imisaruro babona muri izi ntambara ndetse no kuba hari uruhande rumwe ruba rwashinzwe minisiyo bikavuga ko hari minisiyo yakoreshejwe nabi hari imbunda zagurishijwe hari iki kandi nakubwira yuko ibi byose biba biri kuba nubwo wumva ngo babitana ba mwana hari imbunda zigurwa na bamwe mu baturage bakomeye bafite ku mafaranga kugira ngo nabo birinde hari amasasu agurwa na bamwe mu baturage ndetse hari n'imitwe itandukanye ibiri muri ibi bice baba baprofise nyine nabo kuko urumva imitwe iri muri ibi bice iri mu buryo bwo gusahura iki gihugu. Imitwe yitwaje intwaro urumva ko niho nabo baba baprofise kubona izo ntwaro kubera yuko n'ubundi baba bagize kubona nyine intwaro mu buryo buboroheye kugira ngo bakomeze akazi kabo k'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ibyo rero uko kwisubiranamo niko gutuma buri ruhande rushunze urundi ko harimo abagambanyi. Yego. Ubwo rero urumva ntabwo wadeshiza cyangwa ngo uvuge ngo birashoboka ko abawazarendo baba ari abagambanyi ba Fardc cyangwa abawazarendo baba ari abagambanyi ba wazarendo. Urumva ko nyine ni ikibazo cy'indani nicyo kintu nagutangariza amagingo ayo.
yego Bwana Safari reka tugushimire cyane dusoreze ngaha yego namwe reka mbashimire